Rhyme and Reason Project YouTube channel a kan lo lom le fek cheu tun truma hian hun special le dang dai le tuk ke ni hian kan tonga Lehkhabu Rhyme and Reason Project YouTube channel tang hian kan on release don ani chu Lehkhabu ming chu Kawng Chhuk Chho ti nia aziak tu hi Dr. Rema Chhakchhuak ani Dr. Rema Chhakchhuak hi kan sha thu to in kan ringa engei zon ti Lehkhabu manga book of the year on ni puitu khania tun truma hian kan channel a Rhyme and Reason Project YouTube channel a ngei me a Lehkhabu thar kan release don ni le puma fela kan pas hong hal te hey hun lo mom tak cheni chang kan lo pha le me ban thleng sau ta tin hetiam taka Lehkhabu release na social media manga han hi voi khatna te po mi zo te zi chana ni me o mange kan tia kan phur ve me ma tin aziak tu pa Dr. Rema Chhakchhuak hi heta delia kan rong bol pui kan thian pa ani tin achum thu hi ke chu ka chiar to Lehkhabu hi ka phur em regot me ni aziak tu ka phura Lehkhabu ka phur boka thil dang soidu lovin Dr. Rema Chhakchhuak hi kan som lu tanga ti chuan komna kan neyanga chumi zo chon Lehkhabu hi kan release ho chu ani menga tin chumi zo chuan hemi Lehkhabu hi ka mu ve dan te po ka soi ve dona tin puma male a thian nu aming kan la thup rianga chung te chuan in hla te po min nei sak thei dona lomom don hle ni hei Dr. Rema Chhakchhuak hi Lehkhabu hi ka kol rui me ke chu hei mingo phurit le engei zon ti mamna ron soi to kha Lehkhabu thar min han chhop chho sak le thei hi lomom hle atuna Dr. Rema hi lo lomangu soi tang khan Dr. Rema hi thu le lama ami khwal lova book of the year te lo ziak to nia amai ro chu shelo te po om pal ve thaya tin Lehkhabu mel hret ten ama mi mal hret chen le zual du te po om thei ania chu wangin ama hi self introduction ti turin kan so manga chumi zo chuan kan kom zo ingal don nia Dr. Rema kalome phenen hun zutak mai rupui tak mai kan nei thei turi Rhyme and Reason project te chunga puma fel le puma mate chunga kalome ma chung zong som chunga chuan kan pathian chunga hian kalom ma lom thu ka soi nei ke hi tlabung khwa piang le seilian kan nia zirna lama chuan college level a hian science ka zira university a linguistics ka zira ti chuan in ka research ti na hi aruna chala nam pakhat AOB la nei lo nan tong zia ka la nei lo nam pakhat puroi naman nia ti chuan an tong a ri om te ka zir chianga chumi tang chuan in AOB te an tong ziak dan tur te kan duang chuaka chu ke ma background ania ti chuan chaklo tak chunga Isu Christian hung zui tu ni ve in namten he na chanchin tra sil tura ko na kha kalo dong ve a chu tlin lovin kan chang ve pathian khoi na zara rong bol nam hona te kan pen chuak ve a China rama kum som pani chung rong bolin khilai om theina turin university ate ka thoka kan no pain rong kan bola chumino chon Mizoram ko ran ho te college din hatima principal turin sang ni som paru katanga sang ni som pa chung kwa som pa ko chung khan ka thok le atuna hen China rama culture ka in bot sai mek lain hripui lenga wangin kan tangkhang taria pathian min shroina zela Delhi ate omin kan mission how to ten mission research min ti tir pa in Asia rama mission rongbol na konga mobilizer min ruata chumia kan na te ka thot thata ka thot theina tura min thuam na turin training te min nei tirin postdoctoral research Oxford Center for Mission Studies kazira tuna hian residency tin kaum meka chaklo taksungin pathian rongbol tu kan ni veni chu kalome lomom hle me tuna a jacket hak te kan enanga Oxford tin ziaka tuna hian Oxford trangin he Lehkhabu release na program hi aron chima miron telpui boka kha kan sailang ve du shima ro pui shan pa ve a tin kan hria tawng khan lekhathiam science te linguistics lampang te lo zira tin tuna
pathian in amman na zone mission lampanga research postdoctoral research ti mekani ti te kan hrianga Tlangzarhna in po athaberber Oxford te chukhi tania chumi rap zofa te zinga kan nei ani ti kha lo hrebokela tin heng zong zong azirna thiamna te hi Lehkhabu a henaron par chuak don bokani I zo na kan zo tang chenga Dr. Rema ama sagan hriat chak chu tin clear tu te ponan hriat chak nge ka rin chu he Lehkhabu Kawng Chhuk Chho ti hi engtin nge zia than ani dan le izia chan aziak tu lama tangin kan hriat chak ma sa ni kalome ki enge in compare the chu ni lo nga maro chu Bible en ton tur hi an thina tir ko pola rong bol na te kan han enin pathian chanchin tha sil tur khan ram nga kalatum thina ni ma sala chu ta chuanin kan hria tangin mun nia kalatum na khan I suat tharau ti tele pathian tharau thiang nim khan kal phal lon kongka kha khara ni ta chon ba ke do ne rama kalin chulai huna chon ko thante tharau thiang nim soina zela din ani ang deu khan ke ni po chaina rama let le tura kanin bot sai mek lain kan kal thei tak si lo ba chon rilbu te shom mem maya ko thon ho tamin be sei nang te kan ti lo ting ti lo ni ngai tin chonin kan mek lai chon Delhi a hian kan mission ho tu ten ti tur min han peta min han tu ka chu da chonin ngoi deu melin kan tho tur kha kan thok mol nga tin kan han lai khan ko ran ho ten min du sa ko ran committee te min han tel ve a tin chu ba ka chonin thu soya te min han ruat ve a tin ba ka thu soi zir tur te min han duan tira zir tir na te min han mang ve pu po ka chu tinga ka in buat sai na research kan ti na khanin thil sang ka zir chuaka ka han soi ve thina voi ka chu hani enge zin kong chung chang ring tu te khol zin kan ni zia te kan soi ka voina kan Lehkhabu min release sak tu tur ngai san na thiang lima kan ngai san pathian rong bol tu hei pulal chuang le na pa chuanga hian mezo zinga mai ni lo khan concern thok tu te zinga zin kong chan chin kharon soi te ti chu pilgrimage chung chang chu concern ate ka va soi le kan ti bel buka ti khan ti chon ka ngai tu khan het tianga mezo mai ni lo tham dang zinga te po pathian ina thu min pe khi kan soi theya an lo ngai thani chon midang zel to point ve se ti du na kha karur ta ka khan tit ka thu zirna changa pathian thu nge Thessalonica kan zir thina Delhi kan chumi ka in bot sai na le heng sermon ka in bot sai na changa lo zela kan kholzin kal lai mek kani tuna pohen ka kholzin kong ka zo mek kani chuta chon kap ke pen tin hi pathian in min shoi lo chon bo mai thei kani chu wangin ka zin kong chan chin hi mi te hena shil ve te ang share ve te ang tina changa he Lehkhabu hi ron piang chhota ni ti kha kan soi ma sadwa tin chu ba ga chun zia kan ni dana khan mo phur na sang nei chunga thil han zia kha akhir ml hun te chepa ka chen pui te an tur khop maya ngoi san vung chang te in enge in fiam pui thelo fa panau pangkan ne in fiam pui thelo chang te biak lei thelo chang te kom fu te ka in sia ka khong aya an sacrifice na sa ni ti te po kan soinga na se tu tiang kara chuanin thu pani khat ka ru ro lo thlenga toite ziak turin kan thut pui khan a chuanga liam hin pathian in min ron bel sak ta thina ni thil rang kan zin dun na tang kan ti chuan chapter khat kan nei ti po ka hriat lo paragraph ni khat lecture te kha chapter seifu te hi ron chuak ta thina chu vai tharau tiang hi min shoi tak zeta pathian in a dun hi tin kan lu na po ka soi nge ya tin chu ba ka hei voina hian thu soi ve tur nukimi aizol ofel proprietor hi tangkai em maya thu pathian thu te telephone kan soi dun thina message ten trong kam ten a thu zo na te le a comment ten Mizoram a thil thleng te min on feed boka chung te chuan tam tak chu a inform boka ka thil zia khi ti te kha kan soi rang du tu tiang chon pathian chan puina in chung te chan puina ni bokin min chung trai pui tu te nen tiang khan he Lehkhabu hi ziak ni in ti hena lo piang ta ni ti kha kan chan na ni ro se alo mom hle me pathian in ziak tur ziak nge tur tin muna da shoi zui ni ti kha kalolak thluk ani ke chuan le yi kan hriat chak le bok chu he Lehkhabu hi hei Lehkhabu
mizo te na kan shia la remem pani iziak to a to na mi hi eng ti chi nge cher tu te hian lo dong song sei ti kha kan chak le a amin sai sak the mo le kalome e China rama kal le tu ka in bo sai mek lai khanin kan kal ma hian Lehkhabu ho te siam ve teng ka te kan nu pokan min phur pui ve chu ti chu ko pi zanga vel siam na ni mai lam te ti chon mingo phurit ka ziak sa sang te la khomin kan po khom tamaya e hun sang ziak khan ya editing te kan te proofreading te ti chon har sal tu lo kan te copy zanga chu ngoro atlem lu tu te nga mi pek tu te kan du ven kan te zaria ta khan kan siam ta ti chon kan han pi kha i kan zakani chu mi te khan min lo hre ve nga kan ti lu eng ti kha kan lau gen tha sung mem be ti kan va da de ka dora e thian cha te kan boka ti khan ko pezariat ko azo tamaya thut bel te khan hai ta ti khan masa kan release lo ni chuan engei zon ka tum tak zok chu mingo phurit kha a scholarly de leka pathian thu chi alo ram le nam ve na thu ta ni kana sa ka be sei tak zok ka pathian thu kha e mi ten min lo hriat na changa mingo phurit atanga hriat changa pathian thun chiar du na tur kha ka aim kha ne ti chuan engei zon kha alo chok ta kha po kha enge thom dim thiang berin kan ron ti dek deka ti khan mi te khan lo in hril chong ve rin ai tak khan min lo lut sak kha release lo khana kalani masa tun truma hian kan han release na chan le lo dong song se kan du na chan hi om chu pathian thu ni hei a keima pat min inspire pathian in min ziak tir ve ka ngaya ka tong ka soi dik lo de ni chun pathian in min ngai thiam sina ka tum ber chu he khol jin kong ka zo na pathian thu min pek le kan nu na lo thleng ta te hi ka han share hian zero line now pangin zero line now pang dang chiar ko problem nei solve puya tum na changa chu tianga zin dun ten kan in share ton na en tina hey chumi ramai zin chuan chu tiang chu cha chun thleng la chu ta chun kal ro ta chun kal su tiang in ko mu nang chi share na ka chu tianga tan chuan kan nam hian nam pum mani lo pon alo chira piang te hian iso kristan zui na konga a sot puina nan lo pan theina tur hian ka du sak in ka be se em chu tiang po chuan lo dong song sela bithiam tak le theology ya sang tak zia kan ni lo i layman mai ziak ve ni azin konga thil ton te ron share ve ni ti ya angin lo dong song in amara chu pathian in wal som se sot puina ne ngam talen no bang se ti ka ka be se na le biten lo dong song se ka du dan po ani alo mom hle me pathian Lehkhabu ziak lama hroi chodan te po alang chiang rang mai mingo phurit kha enge history le literary value nga tak me kharon chop chok ka chu ta tangin enge zon tin tun tuna Kawng Chhuk Chho ten han aron in rem fel thap mai van lam plan ti kha chiang hle ni le tuna Lehkhabu chunga amo Lehkhabu thuken engemo idu big han chiar le han soi zaw na hun min man sak thei chuan hei ka rel ro om chu JK Rowling te Lehkhabu an han release hian a author in an chiara tle man soi zui hian ke khatlai takte kha I angai nom ka ti lai le mu nom ka ti lai hi ni thina chu min ti sak ve thei chuan lomom via wang hun tak men siam saka ren chang point se kop mai rai men reason bulam chu hei thil hi fel thuk mai ka te pathian min soina zela ning ka sia herong bol nei a hlue em mai atun lai cha lai te tan pe chon a hlu le zolin ka sia chu bangin te tiang hun tak men pe ka bang pen lom thu kan soinon le ni sela Lehkhabu thuk pui som ni paruka kan thena chapter khat an chiar khat arei don lu tukin ka sia mar se ka du deu lai ber ka ro om lian tak pakhathi ron chiar chu kan tumanga te chuanin kan comment zui lek don nia vanram kongzo tu khol zin te chapter 4 bi kha tlem te kan on chiar chuak nge pek thum vel pek som di pariat na tang kan ain chanani ngai thang Iso Krista khan he khovela apian le murna Judai rampon lama lam lian dang azo ve theyangem zo ta se engtiang chen nge anunang anun dan le zirtir na tekha ramdanga namdang zinga amhan tla kangem akonga bumbo lutuk lobang bo Krista le azirtir na khamun danga phun son transplant style anung thengem hengte zo na poimot
tak an ni England a Christian na pulu tu kha mi pui hriat dan tlang lo na chon Augustine kha ani a masa history an te chon kum zabi pali na vela tangkhan Britain a Christian an omto tin an chuya Roman Emperor Constantine la line AD za thum som pathum atangkhan Rom lal rama Christian na chon pomma lo chana the father of English history tian bua the venerable B the chuan kum AD za sari samthum pakhat vel khan ecclesiastical history of the English people ti aziaka chuta tarlan dan chon kum AD zanga som ko pasariya popin England King Ethelbert of Kent lalaya Britain missionary ni dura Augustina tir tangkhan Christian na chu ti tak takin England rama alu tantani hetinga Christa le azir tir na chu England put lu ahan ni khan annun phung nen ai noka ain rem lo le in tai lai te po chu lo in nok mama anu zela chuan sap nung chang le sap nun phung mil takin alo lang chuak ta chuti chon kum zabi som pariat na top don naya Protestant howin the father of modern missions tia an ko William Carey India rama alo then meu kha chuan Christian na ringot kha alo pulut to lova English Christian na kha alo lu pui chuni tina nu le kum zabi som pakwa na top don naya pubuang le sa pu pa ten Mizorama chanchin than lo lu puya pokhan an thu cha chuan Christa chanchin thalo om tak aken ba ka England atangin zir na te ziak le chiar thiam na te le sa pu Christian na le in khom dan le an nam nun dan phunga pathian chi bai an buk na te chu alo keng tel ta zelani tichon India rama po Gandhi le Hindu le Muslim tam tak point Christian na chu khotlang ram sa pho sa khon nin an ngai ta tlata isua no chu na azir tir le rongbol na mun chu khochak lam Middle East ani reng line nam tam takin Christian na chu khotlang ho le mingo te sa khwa an ngai ta tlata ni chu mingo te Christian na chun Christmas tree atela Santa Claus atel boka Easter sa zapuite lo lang telin Bible chunga silo thil le ti dan phung sang a bel ta cheu boka hetianga Bible a Christa le a chanchin ba ka chanchin thakeng tu te nam thil hi kentel ve zelani wanghen isu le azir tir na chin kha clear san alo har sa ta thinani ma se Gandhi a chuan Christa thu soi chu direct in a han chiar veta tlang chung a sarmun te phei chun a ril ru chung ril ber thengin a chun tlang hala anu na fana a dan po thak theng ta hiala mizoten pathian chia lo rin tak sap missionary te kal tangin Christa le chanchin kan lo dong sunga alom bom ema an mani po kan ngai sangin kan za chu hebraizek tuin min fui angin thil ti reng po ani bokani amai ro chu Christa chanchin le azir tir na ba ka sap nam nun kan lak tel ve te ro chu kan nam ta na hak tok pur an lo ni meu lova hei tun thlenga min ti boi tu le min ti thuan op tu alo ni te zelani samga poruk na kan chir zo banga isu le achan chin tha po hi midang kal tangin kan hriata tul thina chuti mek line samari mei chia chen na khuwa mi te khan samari mei chen he na tangin an khuwa isu thu an hria ma sen ma ni ngei khan isu be in a thu an ngai tha a to pa phei chun tuna zet chuan I thu soya wanga ring kan ni talo keima ni ngein a thu kan hria he mi hi khovel chandam tu ani ngei ti kan hreta an ti a ke ni chanchin tha hreta en na muta te hian Christa hi midang te ka atanga kan lo ral hriat hi keima ni ngein tu nge ani kan ti zo na chang thei tura a mai chana kan biega kan hriat chian hi tul tak satani kan pathian hi sakhi ke anga kan ke te min siam saka mun sa nga po petek lova min len tir tu ani a isu hi kan tlang ram nuam mun sa nga te hena kal thiam don lu tu ka atlu lovang amaro chu he kan ram le nam lam liana te hian khothlang ram le sap rama sa pho ta na Christa zuidan cha tak chin kha ani na anga kan lo la ka kan lo khar chon ngot chuan tlang ram cheng chet tak Kawng Chhuk Chho wa isu zuina tan hian amhan tlak talovani kan zo tlang ram noma hian tlangwal le pasal that lom ngai top khok mi har sa le chuan chamte than puya mel ma ma zam chin ngai lo thian chan thi ngam ngat le a thian te an nun theina tura ma ni nun na peral thaka
thi na za thak le rap thak ber tura thi sakhial ngam tu pasal tha Isua hian lo lena kan zinga cham tlen adu ani ama hi khothang sap tlangwal ani lova khochakpa ve thoni keima ni min ngai changa in tharung takapona dingin kan luka aron rapria kongka kik thinani kongka kan hon sakphot chuan kan ina ron len lua kan tapa meilum aipa ti mel te dua choya kan som chuan kan eitur chu malmin som saka min phel dar saka ti punzel po adua zofa te lam lian a hian Krista hi zalen takin local ve se rinom takin Calvary tlang pen zelin vanram thlengin izin pui zelang o ti kha kan chial do lai chu ni a kan soituma chu Christian na hi Isua ani kherlo Christian na culture chung ga hian culture sang thina wangin Isua le athu cha kha kan theingin fotin chu wangin keima nge hian keimi so Christian hian kan nu le pa Christian ni wang ringot ni lo hian keima nge hian Isua Christai mai chna mu ila ko mila chumi ka riat chin na changchun I du thlan na siamin commitment siamin ka zui tu rani chumi ni lo chuan cultural Christianity hi kan ni tul donani England rama te Europe rama te po thleng to Gandhi te pon kha I Christian na kha andu lo masa Krista chu andu ni chu van Isua Krista hi mi zo te hen email thredang u izin poyang u kan zin puina tanghen ama hi kan threchiang a athu pek po kan threchiang ti kan soitum na ni kalome oh lo hle mai angai nom aziak tu panan chiar te khan ti khan I chiar kan chak viap to in gerga ke chuan I ke po aron chiar chu lai kha kalau lak nat lai ti mayang kalau du em lai ni lo hle mai le kan release ma in hele khabu thar zofaten gan don hi ka mu dan ka soi ve dona ama rozu kimlo takin thiamlo takin ka sai dona nang ma ni chia thakula in mu dan te comment lama te tin mundanga tapo kan la inshil turangai la ke ma mu dan ani ve maya mi mal ngai dan kimlo tak thiamlo taka ka mu dan ka sai don ani le achum thu hi ama sign han soi taila ni china kan aziak tu paina ron sai to ang khan hey Christian ten kan identity poimo lutuk mai kongami te kan ni na people of the way chu ko khan ming masani ti te kan ria chumi ron phorcho saka tin kan ni tina kan man thei tur trong kam minda chu saka ni entinan khwal zen thu tu pilgrim witness ti te zo trong minda saka chung chu keima ni na soi fia nan khwal zen thu tu ka ni ti soi fia nan te kan mang theianga chunga hen oma tin chu khwal zen kong kan zo na chuan ni enge poimo enge hriat tur ti kha tam taka oma tin kan kong zo chung chang van ram kong kan zo ni ti te min shil lain thi na hlim ko rom kan zo ni ti te min shila khang tiang khanin kim tak main biblical tak main min chop so saka tin ka em pakhat chu zin pui tha poimo ti te min shila no mi le ru thi te tin kan nun hi ka ngai to le tin ka zin pui te wang hian tu ni ka thleng the ni ti te kan char chuak vele ke ma po min khoi le ni tin hezin ko nga hena hole thei to lo ti chapter hi to te hi omboka chu chu min he ema hole maila ngai o thei to lo wa kan zin to ni kal zel tur kan ni ti te min Shelatin Lehkhabu hian Isua poimo na hemi alai mu na hi chiang maya chapter tam taka Isua alai mu na chi sangin min phor chu saka anyak nung kan zoi hi tunge kan zoi bera hi ti te tin pasal tha Isua kan zin kong zo fa ten kan to dan te tam mai khang kha Isua centrality ti to mayang kha alai mu na min chop chu sak chiang ma ro pui hle tin kan sin kong kan ti tur midang te tana kan ti tur entinan samari mitra in bote natur te nem da te tin dar te chungaril ruput dan te khang tiang ang te tin palai kan ni zia te min shila ro pui hle mea chu kan sin kong kan ti tur te chiang takin ron tar lang boka tin
eng ki ma thenga nga tunlai kan hun ton te po hemi bu hen aron langa Ukraine war te covid te chutiang zong kar pathian rin omlutuk kan nei ring tla tura fuina te kan mu thei boka hele khabu hian tin zin kong a poimo thoi na ti te tin atopa zin kong top dan tur kan base na ro pui lutuk te min shil boka trong kam khatin hele khabu chunga mi hi enge ti don taila da don taila ke ma thuin ka da dan tur chu Christian te tour guide ani tuna khoi mani zin dona tour guide keu thin khoi mun nge tlo tour eng te in chei tour nge eng te ticket book tour nge ti zong kha i Christian te ta kan entry na kan zin ma in chu tiang tak chon hi Christian te tan tour guide ani tin kan da ve mat mai ni aziak tu pa ngai da ni o phei chu ka shalawa tin hele khabu hi eng ang le khabu nge ni china soi aron soi zoi to i aziak tu pa khan a pastor la ni a berampu o ani enge chu chu omzia kan ni na te min shila pola po khan in hei lekha thon re khan ni na identity khan shil phota chu mi zo nun dan tur khang ti ang tak me khan ron ti ve hei kan aziak tu pa hin a pastor le chu wangin omze chu kan hlok pui thek don ti na ni chuan a reformative po ka pani na chon he lekha bu hi siam that na lampang thu ni ni china i thul hlom ron chiar cho zoka po khan kan lo hmuwa Christian na le isu hian tuam tu sang ane cultural thil thaka mutlanga ataka po turti chungchang te I chuman hele khabu hian apol venia ka hriat chu hei Puritan writer ho Chhuk lampang hi Paulin ka hria hei Jonathan Edwards Milton John Owen ti ho siam that du na siam that na lampang thu ni ti khalo hrele taila tin literary value nei nga tak lekhabu ni ngan ti le do chan chu ama hi linguistic lampanga zersang ani wang hen what study tam hle ya what study hei thumal zir chian na ma thumal zir fia na miron chhop chua tang khan hei concept poimo tak tak hei internet ni china karon soi to tho kong mi te ti te khwal zin thu tu biak zin na ti te kha ama in mi tapanan soinan ziak to mai thei ama ro chu kha rem takin Christian te man fo tur miron chhop chua saka chu vain literary value thataka nei ni ti kha kan soi le doa tin atopa chon he thu aziadan achum thu kalmang hi han soi le ka doa atop nan lomom ka ti em chu ton hria ta tanga thil ziak atam hle mimal testimony te tin arong bol to na China ram chung chang te Chinese wat le ming tu po om nu lang engei zon ti chiar tu te cho kan hria hang tiang deuh khana kalda nei anga Australia ram te testimony tanga zi ani ti kha kan soi le doa tin a in share zawin enge sapro taken a scholarly le ti hriat na chu lekhabu le midang enge te scholar work ti sang kha an na tho ti sang kha beng ti war tur tak me na ron chhop chuak thina tam hle maya watchman ni tanga he ta research tun lai tai research thangin mu tur oma chu vain lekhabu le thil rona nga hle ni ti kha hriat boka tin a biblical le ti kha kan sei do biblical principles fact mai hania engeni expository sermon zia choni to po kan ti thei hial ome khang tiang khanin Christian te zirtir na be chan vek le ti chianga zi ania chu wangin hemi bu kan share chon Bible share potin wam don ti kha kan sei tel du boka tin theology lampang kan hunuala enge zin kong top na ti chapter a phege chuan eschatology lampang saifia na te kan hmuwa kha meeting shet tur chi le man thei theology omnual boka chu tangkai le in kan saboka ni le chiar tu ten kan hlok pui le dona kan Christian te ni na poimo lu tu kong mi khwal zin thu tu kan ina hele khabu tra hen kan mananga tin kan zin ko amin pui don bokani ti kha kan sei le do atin chanchin thashil na konga le midang kan zin pui te ngil taka zin tura som na le na thot na lama kan phur sak don bokani ti kha kan sei le du boka chu wang chon chia thau le thau tum tai la
ka keima chuan Lehkhabu tunhnai ka share mizo zia ka pe chuan tha ka ti per ani hal ringot mai ni ti kha kan soi du bokani ole ti khan release turin ni china kan author yang ran soi to ran apinga ron lam to pu lal chuang lian kha in som zui te ang hey voina Dr. Rema Chhakchhuak Lehkhabu ziah Kawng Chhuk Chho ti release na tura hun poimo tak mai ka chang hi kalom hlea voinia helaya hun ron manga ron chimpui tu te zong hi in zawain lali swa Kawng Chhuk Chho kan kal chang po min dom kanga min hroya min kai hroi tu mingin chibai ka buk chewa hele Lehkhabu ziak tu Rema Chhakchhuak hi rala tang chuan ka hriat na arei to ama po hianin in di nai tak hianin pachuang hi min ti reng thina rong bola mirama te po an chuana te an ha thona le nom na hun thang hian an chan chen hi kan lo ngai chang ve reng thina kum khat kalta delia aronin san nu hian an ma ni hi kanin threchiang le ta deuh hleka chutia ka han hriat chian ta ka chuan ama hi minran lo deuh mai van tlang chunglam ani te hi ka heta a thil englai po zir reng mai atok ta e ka zo ta e ti po om lova thil thar zong chuaka ngai tua reng mai mi hi alo nia thule hla te hianin alo sang em maya tun laya kan trong kam chuak thar hi han ho tai la ani hi su distinction ania ke ni ang hi su third division kan niang ama nen hianin Lehkhabu ziah chung chang hi kan soya in fiam nan ta khen kan manga Lehkhabu ziah hi mingo phurit ti te engei zon Kawng Chhuk Chho ti te nia hu phurom hal ringot maya chiaram ha hian kan ha mai don na lom mole te kan in ti thina kan nui thina ma se heng Lehkhabu te hi Lehkhabu poimo deuh mai that deuh mai mizo te ta na ro tling alo nia hei mizo te thule hla min lo thlit fim sak tu sang ber mai Mizo Academy of Letters anti te poina Book of the Year an lo thanto te hi alo nia aro pui hle maya alom om hle maya tuna Lehkhabu Kawng Chhuk Chho ti po hi a in vor sang khopin karinga a chunga thu om te hi heta tang hianin keini abik takin pathian ring tu te chuan tum ram kan neya tum maba kan ne chumi kan zona khwal jin anga kan kalna konga hianin har sanna te Kawng Chhuk Chho tak te kan tok theya ama ro chu a kong chin hretu kan bulakal reng ki mani min pui thin tu kan neya ki mani lama bongbor lu tuklawa he kong hi kan zo chuan kan tum ram chu kan thleng thei ani ti hi min hriat tira a chunga om hi ki te lul hianin han soi donila ka soi kim don lova ka soi thiam don lo boka chu ai chuanin he Lehkhabu hi lo lei vek ta ula ngun takin ngun thluk takin lo chiar ula chuda chuanin hlok na tam tak in ngei nga kan zawai tan chu chu athazog in karinga tin he Lehkhabu hi nang mani private library khan atel velo chuan in the library kha famkim don lo ni chu wangchan lo ngei lengei ula chuanin he Lehkhabu hi Kawng Chhuk Chho ti hi ngun thlu taka in siar mela in siar dar thaina turin voinia he Lehkhabu hi karan thlo chuak ani e a mel te po athale mai
Kawng Chhuk Chho ziah tu Rema Chhakchhuak he Lehkhabu hui in lo chang theu don nia alo me ole kan Lehkhabu thar Kawng Chhuk Chho ti hi Baptist book room ate Synod book room ate Lian Chungi bookstore ate The Book Cafe ate RL Nute bookstore ate Lehkhabu dor sang cheng zathum chawin alei thei ta chan fek kan tum don nia tin rampon omte physical copy lei thelo te tan ban phalo te tan e-book copy le share tur Google Play book oma tin hemi ni som ni pali le ni nga chung hian 50% discount in e-book hi le thei ni lo mom hle me tro chu wangin ni som ni pali le ni som ni panga chung hian le ngei tumila aman chan ve in e-book ale thei ani chu Google Play book ti kha kan thre ome kan phone te shalo tan browser a pokhan Google Play book ti khan chulu ti la ron lang mai ni chuta chuan Kawng Chhuk Chho ti hi le thei na omta le tuna ini chena ming te pokan lo lam to Lehkhabu lama tui le he Lehkhabu po ati chuana na tran lo la tin semdar lama po min pui tu tur kan enabler ani berang chu I pikimi ofel thu sai turin company khat sai turin ni lo som leng u Rema Chhakchhuak Kawng Chhuk Chho ti Lehkhabu chiar atang hianin ngai to na thil tam tak alo kala thil chen khat chau lo tar lang ilangin luka bung som ni pali a lal I chuan emau khopana chia dun te a hmu thu a khanin an mit ati var staka a chan chin an lo sheta a tin ama te an lo hmu ta boka ti a khanin lal I swa chu aral tamaya keini chu kan rong bol na a te hianin kan ral thei lo china ma ni pol te ma ni ko san te khum tir kan tua tin Christian labu som nga na hemi hi min ngai to chwa tir hle a lal ber lukhum la chwa ula lal ber khum tir ro u ati te heng te hianin min zir tir na sa hle in karsia a tin luka bung som ni pali vek chak som ni panga a azir tir te hne na ai in lar khanin pathian le khathu sia nan an thin lung ati fing ta a ati kha tun lai tan kan zir na atang ringot te a ti fin tak tak thei kan lo ni lo zia chu khata khan ati chiang hle a an thin lung ati fing ta a ati hi kan nei lo chuan fin na tak tak hi kan sar thei don lo ni in alanga heng thu te hi ril ruwa alang na sa ma tin pu chong phupa la te po heng te hi a that zia te min hmu chwa tir pera tin Rema ka hmu da na hianin lal I swa hi thutlu puina atana siam tu ngei ni in alanga hetianga a om zel theina po hi adu sak om hle in kasia tin ama tiro pui tu ber po lal I swa hi thutlu puina na asiam na hi ni in asiata heng zong songa hianin pathian bel hlok ziate a hrichiang tu ani a heng kan lo siar ve thei te hi alom om ka ti ani ole tuna chuan kan author ka han som le taila tuna hei rhyme and reason channel kan ommiawa I a rhyme lampang hi tel ngai tur hin ringot maya tuna kan Lehkhabu kan han release ta easy laite a chung thui ngai tu laite han hla han pol tu big chete aomem idu tu lai thanga nga hei zai thiam kan nei thakopa ka partner hi chu chuanin pathian ta na ron hlan to na ni ole alomom de zel ani hi nge mal som na thua tam tak khongai chunga khongai le chon na ani zelin ka hria chuanin la hi ka ziak la hian enge karil ruina a sak moi phuna kalam pui khom thina chu enge ka phul jin kong ka wa vaina ka pal raman siro ti la kha alien be em baya
chu kan som main thil pakhat che kan zep le lo ka ngamen lo thati mola I hele ka bua hian enge mizo font kha uluk tun kan kat mang ve ka tia amaro chu I enge mizoram pona chu te kan ni vain khola kan han par khan ti le aom na mun te loin zom lai the ta lo ka tiang te kha oma kan siam tra yau na amaro chu mai lek le ga om ti te kha kan soilang zeu duwa tam do tu klem lo wa tin kan han chua ato pa hen phek ni thum ve la chuang lak lot lat mai an ron te press lamin eng ting ye kan tiang an ti a rok ringot kha chu kan ui de box ya ni lafsil hi sap trong hin ka lo nei ve khang lang at ho te mai chu kan han da lut tring tam mi zo trong si na te heng hi om ti de khan lo om ta kin soi fi na rem chang kan la lok kan hi e ti chuan I ka khol jin kong ka wa vaina ka pal ram ni si ro ama nge wa vaina ni wangin trap tungin cross kong ka zo zelang he kong hi kong ol samani lo I season sang om ni chu sa poem a pokhan ka ziak tela I ruate khodurte nisate engkin kha om chung chu Christian kan ni wangin kan kal lang lo amaru thi na hlim kor rom po zo thin maila chu ta chuan pan hne na pathian om Emmanuel khan Berampurin om tak khan min kalpuya har sama se tap maila rin om takin vanram thengin kan zo zelang ti tha kha kadu em bai hela I tha ka ti tuna hian E puma mate puma ma yo soma kalo be alo hle mai Dr. Rema tun tuma hianin Dr. Rema laron than kha karon sadona keima chawin karon sadon lo tun tuma hian hei kan thian nu kan unau nu kan rong bol pui lim pui ni hiron lang ha se ti hianin Cực khoa dinh công ca va vậy na cực ba lal ramani silo amak ye va vậy na ani vangi chắc chung cross công cái gió zela tuổi na pum tel công gió tu ten cross nung na nar an lâu si chi cái zin công a sang Kapain panglam yanani Mituinen kazin ko Zo maila Kapilhuni Katandam tumeldu Om hiam nu kha bui Rimim hamor Karim to am Chak chung yi Cross kong ka zo zela Katang kong dang Katan zayon panalam lian Masekal nemi krendon vangi
Kawng Chhuk Chho zela cái ba nên cái khen hun na chuan cái khoa zin kong cái shil cái mi tui min shuk phai sak to Kapain panalam lianani Mituin en kazin ko Zo maila Kapilhuni Katandam tumeltu Om Hyam Nukha Mui Rini Hamoi Karim To An Chap Tungi Cross Kawng Chhuk Chho zela Chap Tungi Cross Kawng Chhuk Chho zela Ole puma male limpui lomom le mai khala khan ke po min khoi thar le mai tu na kan ngai thar ma da po khan le tu na chuan a Lehkhabu ziak tu author thun nung kan ngai thanga hun top lam kan lo thleng to nga chumi zo chuan du le kan hun man te kan ti top don ya tu na doctor Rema thun nung nei tur ni lo so bang Bueno, hian hei tui pui ra dat changin khovel hon sang mi te kan hanin mukho mani pathian khong ai na wangin kan chong trai na te min chan saka hun nom om tak mai har sat na om lomin kan mang thei hi alom om em kan pathian ne na chon ro pui le choi moi na jong jong lo om ma support ro se ti chuan hei ati ra changin puma fel le puma ma hi min phur pui me kan soirang dek khak ka ngai tu na ai tha zo khian min transform saka min lo ti lo tin na turin min chan pui ni kong sang amak ka ti eng jong jong pathian in tum chop na ni chu mai ni lovin limpui kan ka be se na lang phalo shima amaro chu hei a hun lu tak seng in ron tel boka pachuang ate nu kimite engkim hi enge pathian hian alo mangani ro puina tu ro kan pek chuan chu wangin Lehkhabu hi ro puinan chu kan han non le a ka du thu sama chun mi hring hi lang lo la kan du ma ska lang lo te sin si lo hi a poi de po ga ti amaro chu chiar tu ten a mistake zong zong le sai ser na tur tam tak om kara kan hriat ta na kan du per chu Isu Krista kha alai mu berani chu lai chu mu tumela kan chiar chung hin ama po kan hena in puang chokin min kal puise emau kunga thian dun kal te jinga ne na in puang kan hena min kal puin in puang se kan thin lung hi min kang fain min ti hal se ti ka du ema chu ka tong train lai ka be se na po ni ti ka kan soi non le ni chuan kan soi lan lo thei lo pakhat chu he Lehkhabu kom moi tak mai tianga lo chu theina tura hian mi poimo tak takan oma pakhat na chuan painter mizo te tana ro lu putlang ro ku ma hian painting moi tak taka nei thina ti chuan he kom painting hi ka ot em maya ani hi ka vadila phal takin man min phal saka chu wangina chunga kalom em ani kan soilang na satwa adang le chuan an hnunga hianin painting concept thazek mai hioma hei mizo lung do le man lai thil lu in ziak te oma tin helan pial ral kong atopa cross om hioma hi kimte a chhakchuak hi min ziak sak turin ka han nge ani ti chon ani hian ka ngai to na ai tha hin min lo ziak chu saka tiang hian alo chuak ta ti chon heng zong zong hi an chunga lom thu kan soya
chuan hemi min han rem khom sak tur hian a spine le a big takin an hnunga thu chei moi te hi ti turin dal ruat ki ma haw har lung le ram me kan nawi kan som boka min ti saka tin kalom em boka tin adang le chuan hei tun lai ziak tular mi so sap tunga thon tu bu ziak tu hana lal han pui when blackbirds fly ti ziak tu hian he kale ka bu ziak te lo chir ven comment hi lo nei nei social media I comment hi kale kam pun nunga hen tarlan ka duet in kan nge na min phal sak boka achunga lom thu kan soya tin hei tun 2021 book of the year ziak tu mi zo te chon kan hriat lar em zo ram khovela lar tak lal shoi tlunga chong te hian aizol posa athil comment kha alo nei ve engei zon chung changa chung de chu Lehkhabu ko matar lan te ka han dila min phal sak boka heng zong sum chunga hian min chan pui tu te zong sum chunga nen lom thu kan soinon me bokani kalome alo me le kan man thei vele a Baptist book room mo Synod book room mo lian songi bookstore mo the book cafe mo RL Nute bookstore mo panhal satila cheng za thum humin kan personal library mun ro kom ta hi he yan ran no fam kim chia don ni tin rampon om tetan Google Play buka kalhalin tur ni sum yan 50% discount aman chan vein chan thei ti kha kan soi man le tu ni thia tu te zong zong long tu kan se chewa tong try ne na hele ka bu chia thuk turin kan cha le bu kok cheu ni pathian ni mal song thuk cheu ro se lo me